Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa surlina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala wal fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa huwa bil walidayni ihsan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidaini wa suqtullahi fi suqtil walidaini. Sadaqallahu alazim. Sininna tua melebi sila surat ku jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sininna mapujiye apun nagan nafung Allah ta'ala. Di nagaga papuji kami na patuan na matandri sangadin na papuji na mito hapuwangi. Iyaro papuji na di rupatawi ang kapagangkan na batasan na. Maka ipamulin na sa bawari kada malabin na sa baalabiran na rinalan na yiwaningit na tumilo ipakulik-kuling. Digaya sangadin na alhamdulillah. Sinin na mapujiye apun dengan nama nafung Allah ta'ala. Puang araja akamasi, puang iyai maperintangan ni patatumi agama sallam. Puang iyai maperlangan ni sinin na tau panditay sirik kuwaman na panasa na kiya na pagkasing agama sallam. Alhamdulillah. Syukur ki mapujitan tigang kalori sisi araji aku wasangan nafung Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabari rilalan na yan rongin atau padang kamana mo atau siyam atau si sumpong. Melo iladwang ni wijata nasabako baje melo ihakikat. Mamagi-magi manjadi anak yang soleh di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Wija-wija iya mapato di duit to wajajia lebih-lebih matururi agama na puwangi padalik bakpang kau kena pengulut Nabi Ismailah mapato na maturo di duit to wajajia makotururi agama na Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat na niya papasalama masuk ipanguluri alimalabi na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya si matagalukan ni asalamakan at katuwang linota at katuwang akirata na iya surugay lulungi pamasina upa pahanap punay tumasalawa imakuturo tumapasalama imasat lari alimalabi na Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga natapada ang kamanamu atau makalik jari salang kabitaray na diyat tupuri o awal nagading ito na kiyasik na bipang-ulawan. Digaga at kata sa ngayon na milo isapat duwan rupa na to salama idit to linoy. Nasaba iyewi linoy onra cinamput. Tana yun rin makalik langi di jujungi cinamput lakdat. Nasaba iya dinuewi padalik batasi maluwat riola maluwat tamakiwiri na yatunahan na malut tamakigakat ang rangi tapo imaylo yunri atunangan na to salama tau iri puwangi yalapi pasidi iya labasa na sirikuwang mangi na to salama uwali-wali aga milo isapan na to salama iro duang rupay nomoro 6
Milo isa parioran menafungan la ta'ala dan kanan na tunangi kit na sebab pamasene idi rupa tuwi. Yang kedua, syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tumutong malaki jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijadiyan ritamput na pangulut ta Siti Aminah makonray mapatching sa barak matanray siri na mapakalabi ambot na italaki pangulut ta Abdullah burane malampu matika na mapato yang kana jadi italaki Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pamasilori sinin na alangi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sehingga makanya Nabi tarilalan na sunnah iya koto sapa abiniya na sabay sapa indok na wijay makaangkat to apa maylo irita risisina makunday milo ipubay ada yarro nomor di iritin na sabak lima liha waramparan na. Jadi itu agama tak kadang Nabi tayo ko sapa ki abiniyan nomor dia tu musapa lima liha irite waramparan na. Yang kedua li jamaliha irite agalongan na asukungan na sabak rumawatak kali. Apa degaga buruan ye de namilo magalo baydina. Degaga buruane de namilo macantik bainena sini na yero sukot tangkar rimakundai saman na milumana pukang kiri sisina bainena ada yero intam makborong-borong matan na rahasia arudani temak petun na angolot temak buko na tubon na iya to na makbomba-bomba uluan na iya to na makbalete matan na makdiri telu alon na makbala na bitina maputila buoli na malibusuku ulat tapana nalamanan makanya itu termasuk sunnah iya tuh lijamaliha iriti agalongan na iriti suku na sebab rupa watak kali ite na sebab kecantikan na yang ketiga linasabiha iriti akbatiran na yariga apan na tapi namuni degagan na sabak waramparan ajak mungkin na sabak agalungan makotoro akbatiran apan tapi iya ko ang kamuli dini ha agamana maka iya na to agamay bukan kay keluarga dalam membina rumah tangga sehingga melahirkan generasi yang bermanfaat degagan sangadina dini ha itimbuk agamana makanya iya ko sapaki abinayan maka dati ada nagurut tapandritay ajak mo sapai dua telu sifat na makunray ada yaro nomor sidi ajak mo sapai makunray magala imachiko bulu anding itu kan nagkun ada makna na yaro makunray masikip makadik na makiki apa kadua itu makung di taliwa lak dak sikit na taliwa lak dak kiki na di sisi na tuane agamay maka dewi agama ta aja mbok musapa makung di masikit tapi ternyata tu iya mana magalai maciko buluan ni makung di masikit tapi megangi makwah yang kedua maka dewi guru tapan ritai ajak musaffa imakun di malampe bulu-bulu betina ada makna na yaro makun ripat jokka angkin laki yelo makare sotiri pusat na bebe ilo na malupo na badaka letu boleh na buka loboe desi sagagawat di yangre tako makare bayi na matanangi macuki bunga-bunga tiap aja ko bali bolana bapak na iya ko maliwasa ni kamatoto nanday ko pamanas ini na saji-sajiwi kato balik dolo yese naratangi miloki gawate miloki katunay litil-litil mo kapasak na balibolata taparati musti malunra ang rita yan na ang kaburaan makunday makoro sifat na kulakin na di na makanja bati na tuwani lakin na
na birang ibunga-bungan na nagtiara niya ang bu anak na maka iyang makunre makuy makanja yali rakulimpungan itaja rito dan niya sa pirang itala ibemor semua ya sang ibemor denimon ring tanaya makadak ibu imon ring makadak tanya bawa yang makundaya namo borwaniwe aga pala sifat na borwaniwe matandai cinta na makurap penghasilan yana ang kaborwani kacinna-cinna lagjok kalau pasai bainena nalingi di sa dapura pangalibali 25 rupiah tapi nakadama na alyang nga kayu alyang nga bali alyang nga palako iti alyang nga daging yako ang kaborwani kacinna-cinna bu upak guri makanja itong lumo ni tanda tamila lambedangi sering na tumatamalad kay jamaah yang dimuliakan Allah sehingga nagpakurangi agamay iya ko to purong makbainek tumalakay pagkutami ilang kamara ang kasitungan na to sunna nagpakurangi nabigtadan ini yang dilupakan mereka to yan nalupaya sunnain padahal iya to kedo-kedo na ililupataway digadas sa ngadin na sunnah magpamulamopit to moto lato to magpamulatin raka sunnah na bakat to pasik dua denewe na laktay tami lalak kamara ang katusunnah na tumatamalak niya kihadir bahkan ini anjuran yasanya anjuran anu denang kanatantangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yerro nomor sidik ina tumelak tami lalak kamarain denewe na laktay bukan kami mengiyasenga jenne pasuku na mataraktik jenne tak na patutami lalak kamarain makanya itu ya jenne bukan hanya sekadar ipaking masumpajan na suku na makisan na sabasumpajan tak tumak kasiwiyan iya tu ya jenne tandupulina nomoro siki pakiya salama iya ko alkam makunray magpamulamopi mundo darat latu asyara ulat tampuna na meron salama wali-wali widan na indok na makaregur tak perbanyak berhuduk malay na sabaiya tu jene pasalama wali-wali indok na nawidan na tumatamalak bisila surah ko yung kihadir basta termasuk itu ya pakai salama akan nampak kurangi urut tak abasa kumpul martapura Iko ang katumilo pakai salama mapamuling mapamulatin roh nabati letu motok na bati ye pakai salama letu utama magharibi ipasalama rifungan la ta'ala makanya iya kotombunga motok uli na tinrota agi baca bu aga tabaca iya namala mata tapuli ko tinrota agi baca ang kasitangan na ya tupak dongan makanya ya kosapaki asalama kapaki asalama ada na dito masuk kampung isalay wijay isalay indo anak ang ko agamay makadai ni gurut ta abasa kumpul martapura ya ko ang katubunga motor na ipasalama letuk mutamana magharibi iya katubunga moto akdiri selangi diktatalo napatatapaw lampu asad na asazata taniaka baca tangi Fatihah dikhususkan untuk diri sendiri maka dari guru tak ipasalama kilatuk mutamana magharibi itu sebenarnya doa keselamatan yang diajarkan para ulama kita makanya maka dari guru tak iya tu boleh na jene pakai salama apa tato jewi tato ye namilu mamay mana bainina nakada inulalim bo sesan na chokie inungan na chokie barik molomot masui jamma ada na yung tapakit yan na ang kamakunday mundo dara ketika dia hamil mak jenne rusak jenne na mak jenne rusak jenne na mitawin na mak jenne tami lalo wesewe masuk oleh ko wesewe na nitewe na mak jenne iyaking iya tu barakat na jenne na ipasalama ketika dia melahirkan iwarengi alumurang jadi wijanna salama induk itu motamalak bisila surat ko yung kihadir purata majenne tama kiilala kamarae agi ipigog manlubiningat tajame sumpaya sunnah mutlak berakat makanya ini artinya jarak itu jamiye
Padahal sunnah nampak gurangi nabi tak tapi dena jamah iya niala arifakannya iya niala insannya padahal makanya nabi tak iya kopure mak jene tutami lala kamara sifat dua benewe nalak daye ada tomatin royesek nak kasoro iya kode tajami sumpah sunnah mutlak terakan Purana tumak beresalam illa dongi ada pak donganna Allahumma jannibana syaitona wa jannibana syaitona marasakatana mundodarai bene tak sampai dia melahirkan najami nabita najami fungan la ta'ala ia tulah fungan anak ketika laki-laki menjadi anak yang soleh ketika perempuan menjadi anak yang soleh atau mutamalaki sila suraku yang kihadis tabahan nih paham nih nakpanik jadi wiwijay dega dasak dan nareng kalinga sengading nasak da puli ko ambok na naasa na kung Allah Ta'ala iya may gay iya ko matampo may mana may mana baynina ang kilakin na tudat jama matuli sa liwa kamaray ini banyak padahal sebenarnya lauki dampingi istri ketika melahirkan manay ukun itu menrawatanan ng makulriya ketika melahirkan bahkan makada guru tak siwali aja nari fitanangi siwali aja nari celuri na kiburu itu matamala bisila surah ko yang hadir sehingga 5 tuway na indok na dena yung lewala idik wija ada yang nomor 6 diway katuban na watun na natampuki asyara ulang asera ulang mondo ki oko tampuna indok tak tamaka lagi namilo mapamula tindro lingkilaw kanan lingkilaw kiri maragi umade na sabak na tampu iyan na salama 9 bulan lamanya tumatamalabi yang kihadir yang kedua darana indok tak ketika melahirkan iya komeki miti rajina ya sengi makulrai ia komeki miti awatangan na ya sengi makulrai tidak ketika dia melahirkan anaknya malay si wali adina rifittanannya si wali adina ricolori dan kiburu itu motomalaki yang dihadir bahkan ada seorang ibu rela mengatakan taro nak mati ya kesalama mewiyakku untuk lakdak na ngapuji anaknya bahkan dia rela mengatakan nyawa taruhannya taro nak mati ya kesalama mewijakku makanya wedarana indok dan leyul lewala idik wijak susun na waktu na napasusuki tiri pusak na waktu na napawakat kita tajari lino kita mampu membedakan mana yang baik mana yang buruk bakal way matan na indok tak asuwan ni tak bolori filina makdan na way matan na indok tak asuwan ni ketika selesai masumpadan na nilodwang ada nilodwang puang membagi-bagi wijakku mita melet de cinna lino de cinna akhirah itu ya pengorbanan nenggok itu luar biasa bahkan iri te ambo tak berena saparangi akatua lori sisina wijanda ya ko iri te mak gerengket jari limanna lafong ambo maka puruk na pamapala pala limanna ya ko masuma pala saparangi akatua keluarga na masang marewa ya ko masui magari macake-cake bosi-bosi rewa magari malay batina tumatwata memenuhi segala keperluan dan kebutuhan tak idik wijitu matamalapi yang hadir makanya makade agamai wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan ya kumelo ki lolongang ibarakat na matampak barakat na pamasik duang rupa mijama ada ya roh nomor siki pakanjaki pakasuyan ilori fungan la ta'ala yang kedua pakanjaki wala decinna duit to fajadiyah apa tahu kaya wija-wija lemuna nyawana relang puni indok na ang kawija-wija relang diri atin indok na nalurong macam raka rupan na indok na tami lalang kamarak na makdan na uway matan na sinin na ibadah na idiwijay sinin na pasakaran na idiwijay sa puripala na pucak pa de gada ilolongan sengarin na sa tafili ibawan dan niya torogi makanya duang rupan itu pakanjaki pakasuyata
tamawala di sila riduan tofajajiyah. Mali ridallahi fi ridal walidaini wa suqtullahi fi suqtil walidaini. Riyona fungal la ta'ala ang kiukuriyona duwan tofajajiyah. Cek na fungal la ta'ala ang katiko cek na duwan tofajajiyah tumatamalabi sila surako yang kihat. Makanya mendidik generasi magpamulungo pimilu yakik buah magtampo indo anak tak ipaggurangi na ketika melahirkan nantinya menjadi anak yang soleh dan soleha maturu na mafato riduan pada dia lebih-lebih agama itu mata lebih sila suruhku yang kihati apa ang kaya wija-wija dia nanuling makareso ang bukna makdok kumon ribola na jambangi alina na temi alina makafichi yung kulewi siwi masanda-sanda manak kapon na makaday bailina na pudang ilaki na di ang kiro ambot taki dito na buko i makabok robola masidi ka iko ang kitamuy kabila na minda diyasi ni mo ikapon na ambo maraga-raga tutanga takde takko makadama ni habay nina magi ya kuya biakban ni ambo ko wiring na jurangi padahal din sa pangorbanan na tumaton na makanya diwigit pakanjaki wala pecengen iya kumeki nolongan ni asalamaka baraka ada goreng ni matakali pakanjaki wala pecen na tumaton na iya kedua pakanjaki na sabab pagkasiwiya tumatamalabi yang kihagit sehingga jadi wiwigit makdan na capak pusina iya ko makdan na capak pusina anak tak apo tak biasa makaday sanrona alik mo gatuk-gatuk ko babangi bari na tama mapijajai padahal iya to situngan na yung capak pusi pak burapatua makaday guru ta profesor doktor na surut di umat iya ko ang katumalak dalasan na uli ni marumah sakit mak borogi mak dokter nadik dak mulik bunga kilasan na surubawa ni sapa icap pak pusina narangi ikatelu ele-ele na inuni baraka musti nakamana fungal la ta'ala lasan na ibu ibu kamana mo icap pak pusita ha iya pa sa tarahaki kita sahut makada guru tak sinin na ya tula sa watak kaliwi pakurana ang kamanang iukulan ralewi cuma debi na ipahay di rupatek kada kenre mundiro pakura watak kaliwi lasana sabak lasalan ralewi makanya iko ang katonira belang irita malara yukuna ulina na masumpu macolo karana magana limangaso na irita siya mauli pada uli juku pada juku mani na sabak na muraili alina tumatamalaki yang kihadit yan na kada gurut ta profesor doktor na saruting umar iya ko ang katawato alasan na marumasaki makuraogi na deka mulik bunga kilasan na suruban ni sapa-capa pusina narangi katalo na ino barakat na musti na kama na pungalatan alasan na iya to orang yang berada di bagian negara barat itu ikumadad na capa pusina po na anak na naparakig na paritok plus pagkakacik na karok mo kilasan na iya pwede ipisilang masibawa irun na ito bahkan ipapili na sa kadaniga na capak posye talo anak na dinero pa kadaniga na capak posye makanya nung pulagi ipagkutana ang kamanamoy na capak posye tak taparakay ha? Dinasangin iya ko din gagay pada riwa mana ni matulo bolata sa paicapak posita silin na tumatamalakoy jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala nagpaniya ko bicara persoalan hakikat agad yasingi hakikat yang menjadi persoalan di tengah masyarakat sila yang hakikat si bawang macira anak di napada iya ko ang katagpura icira musti na hakikat papingang alina ini biasa terjadi lagi itu matua riolo di nakadating mahaki kang makadami macira anak iya ko macira anak ina ang kadarak macira asan na yato na iya hakikat bebe pa ipakik geresa ni widatta
maka de gorota iya ko an kato na de na pura hakika din na hakiki alina mane iya ko mati maka tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya di hari kemudian. Makanya maka de nabi tahakikin mo wijammo. Yan ato nakada goruntaga di sa hakikat. Yasanya hakikat berasal dari kata akka. Ada yang mengandung dua makna. Pertama, mencukur habis rambut anak yang baru lahir. Yang kedua, memotong hewan yang dijadikan hakikat. Makanya itu ya, iya ko ihakiki anak melo iti kuruk mana urak lolona. Apa iya ko angka urak lolo mondro ko urak na lopong anak na balik at lorong yero urak lolo. Tadi itu anak tak cek di masaman na magari. Makanya nasabak iya tu urak lolo mengandung berbagai macam bentuk virus dan bakteri. Makanya makarena bikta iya ko muhakiki anakmu cukur habis rambut anak yang baru lahir. Inaan anak cek di masaman, cek di bolokan, waktu tu nggak bolot na, waktu jadi wakka iya ulak silolona, nade na pura na goncing indo angkut na tumata malaki sila surat ko yang kehati. Yan ito nagkadagurot mencukur habis anak yang baru lahir. Yang kedua, memberikan nama yang baik. Yang ketiga, memotong hewan yang dijadikan hakikat. Ada igoreng ulak luluna lopungan anak. Itimban na subasyaga tadak na salakay. Iyala yero na ibadah nilo rifakirin mistingi. Maka itulah hakikat dalam syariat Islam. Tama-tama lebih sila surat ko yang kihati. Degaga makorok. Iya tuh biasa iyali igon kita sipuluh. Sebenarnya itu angka pandita pahami makada iya kupura mau sipuluh ulang luluna lopungan anak namitoki cikuru capo igam makna tataga ngilang tu mulupu-lupuna napa igam dulok napa ibalok na sabasyaga angka na salakay napa ilet to kasiyasiyat na sigana iya tuh yasaya hakikat. Ako na si Tuhan na dipahagday, biasa kaliru ni sisina aga mata. Nagpandi, iya Allah kolo pakai hakikat pada lepak persyaratan ketika kita menyembeli hewan kurban. Iya tu ya Allah kolo dinawat dinacaca ipakai hakikat. Dinawat di buta siwali matana. Dinawat di retak bercilina. Dinawat di kepang. Polo ikut na maluko na malasa. Itu tidak boleh. Napani masoro malak diipake mahakika bembala iri ke bembe. Ang tatau napake mahakika sapi watika boleh. Tapi iya ko sapi tidak sama dengan kurban. Iya ko sapi tapake mahakika si di sapi si itu anak-anak. Beda kada pitu pak si di sapi si itu anak-anak. Iya ko bembe satu ekor iya ko makunrai si di bembe iya ko borani dua bembe. Tapi itu termasuk sunnah, ternyata wajib. Apa iya nabi pak? Nah hakiki apuna hasan dan pusing masing-masing satu ekor kambing tunggu tamalak di sila surat ko yang kihati. Nah paniado hukum na hakikai. Hukum na hakikai pengurut tak Imam Tasyafi'i, Imam Malik, Imam Hambali itu sunnah mu'akkad. Sunnah yang sangat dianjurkan. Betulan na anu dena kana tentang inabitak. Tapi paham na gurut tak Imam Hasan Al-Basri si pangurut tak Imam Laid mengatakan wadi hukumnya yaitu hakikat mani na sebab nare lang dasar ia tulah penganana ia kodene hakikat mesti tidak bisa memberikan syafaat orang tuanya di hari kemudian tu lebih yang kihadi. Yang kana mampu pakutana maka dosa pikuni kumatuan ang kana akia pungan na rin na pura hakika di na marigaga na hakiki alina tumatamalap sila surat ko yung kihadi. Napaniya ko itong mahakika matanga aso agay pake aso ulat taniya aso mata aso. Iya ko aso ulat iya panatama aso bilangan iya ko tame magaribi. Iya ko aso matahari tapi sidi tama itu bilangannya. Ang katong hakiki anak na dia ambil 7 hari padahal 8 hari. Iya ko jadi anak ta aso sini maka iya ko meki malu pitong aso na ta hakiki aso aha.
Magkwatong ang katong iya pa nak bigyaji anak na Yesue, iya pa nak bilang iya ko badan na makan na arwa aso na iya to. Ito, dan iya ko jaji anak na Yesue, bilang to ni nagtamang magarini si dibilang asan na iya to. Aso salasa jadi berarti aso sini hati ka iya kumiki Malik itu aso na. Nagpanik, makanya gurut ta Imam Malik masyaramalak di anak ini hakikat ketika 7 harinya. Pangulut tak Imam Malik masyaramalak di wafong anak ini hakikat ketika dia masuk 7 harinya. Kumiro asyok na tangarap pangulut tak Imam Malik. Hari ke-14 ke-21 itu tidak. Ia ko pangulut tak Imam Hambali, ia ko tuloy aso pituna aso 10 na apang. Dituloy aso 10 na apa o kuki hari ke-21 na. Jadi ako mira taluay na pagurangi pangulta Imam Hambali. Ang kamaka aso 7 hari ito po nito. Tapi de pamangka de padagamaka tercari di hari ke-14. Dito padagamaka o kuki 20 desona. O kumi taluay pasal na pagurangi pangulta Imam Hambali. Tapi ia ko pangulta Imam Syafi'i mengatakan ia korek tulis pitong sunat tali 10 apa sunat. Ditulis 10 apa sunat tali 21 harinya. Ditulis 21 harinya tatajangi sebelum balik. Itu pangulta Imam Syafi'i. Di kemaliwan ni hari ke-21 sebelum balik itu tidak menjadi persoalan. Berteman na ang kamanan landasan na pati gurut papandite nawat diyo lagi di umay tumatamalabi sila surah ko yung kihadi. Sila na tumatamalabi umay yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya biasang ketakutan na makadasta iya ko jadi wijay aga makanja igurangi na mancaji anak mapato na maturo. Napaguro ki gurut ta almarhum kihat di fatakut din sukara. Iya ko bunga matinro anak ta at dapti kilori da cili atang na aga ibacangi tabacangi alam na syarah lakasadara. Da cili atang na salasay lauki di da cili abiyona tabaci inna ansalnahu bikafito. Matinurot na mirong magpumulatin ro anak katabacangi. Insya Allah menjadi anak-anak mafato na maturo di dua tofadajian. Pertama. Yang kedua, ia ko matindi anak tak tajubat takka iliman na. Ia ko takka liman na talapasan iliman tak natatol liman na. Maka anak ketika tidur dia masuk gelombang otak tita. Kaya ya sa gelombang otak tita kapasitas otaknya lebih besar dibandingkan ketika dia sadar. At dapat kilo riset dia cili atanda tabijiki surat-surat, tabijiki ayat-ayat Al-Quran, doa-doa, maka insya Allah pada esok harinya akan mampu menghafal apa yang kita sampaikan pada malam harinya. Paham nih? Itu kita pakai. Makanya itu rata-rata itu kita napal 5 tahun anaknya napal korat 30 besok. Ia ko 5 tahun anak-anak mateka napal 30 besok. Beko cara nampak guri anak-anak. Iya pa nampak guri anak-anak kuilala tinro. Iya ko ini sadar pi anak lepak guru. Itu makanya itu yang nampak guru yang guru tak iya ko yakali mana nama tanang matinro yakali mana. Takto liman na yan lapasan na dito marapak maka anak masuk gelombang otak beta. Iya tu gelombang otak na tawai apa? Gelombang otak beta, gelombang otak alfa, gelombang otak beta dan delta. Ketika dia masuk gelombang otak beta, kapasitas otaknya pada saat itu melebihi ketika dia sadar. Maka dia ada na tau acai menre alam bawah sadar na ya tua-tua maka ada pikir di cili atanna lelengi ayat-ayat yang mudah dihafal, doa-doa Al-Quran, maka insya Allah pada esok harinya dia akan menghafal apa yang kita sampaikan pada malam harinya. Yang kedua, ke engka anana isuri lawat tangan lebih ng ilaw tamorang isurong malilambaci tarasi nalik ang kariwat na nalamanan manan na iapalin doon na masikuli pangalakaring kipatsyapurang ali
goreng. Pagkatuloy ito na tiapa ya mano ko indok na macupat-cupat imun na tiapa ya pada balik ulawangnya. Iya panapada iya ko makin indok na iya ko ang kanan na makoro sipat na maka de guru tapata sapoy pinunga sisang iway bosi. Ibu, ibu. Makutanakan. Wadi mo ulan ikan tapi pinunga way bosi anak tak. Ha? Manangka. Iyan to situngan na webo siya, ito luar biasa sebenarnya. Makanya tiko aga, iya ko puli ko siya, masumana puli ko bolana. Ang kanak na macela-cela na paposibo si malay, na sebab milo malay parakat na webo siya. Iya po di ko pinrang, iya ko puli ko siya, pulaga tapigaw. Mira la kamara imakalam mo mahati batiro. Iya to anak masumanan. Iya to yung webosito luar biasa. Manay, tacoba alagi webosi. Tapuntami lalagul kasi nalurong makadok bandingkan dengan air biasa. Ternyata air hujan memiliki butiran cahaya yang begitu banyak dibandingkan butiran cahaya yang ada pada air biasa. Iya naman kadilasa webosi iya penawal langi seoko origasek makanya Nabi tak tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena sudah mengandung berbagai macam bentuk penyakit dan bakteri. Makanya boleh masih lepur nampak gorangi guru tapat tasopoe anak cangkiri tapat terima kowe besie iya rowe besie dia nawak inatapi aduk kayu dia nawak inatapi doloti apalagi langsung datangnya dari langit di ada dia secangkiri. Hah? Iya makai. Hah? Gelas yang terbuat dari kaca. Ternyata kaca plastik, ternyata kaca besi. Tempat terima oleh besi, tabati ayah kursi letuk penawaina. Tabati ayah kursi letuk penawaina. Iya kupadi besi, nasi tengah waina, maka batal digaga barang tak kutuk. Penepi. Iya kupanang talay tapak diringi tapi nungangi anak tak terlutak bertasapuro serat na tapak di rumah tapi tiki makan na lelewali tabatangi salawa insya Allah na sebab atinulutan naman nanunang mesti narubah sifat na tumatamalaki sila surako yung kihati. Itu yung baraka na webosi makanya yung kota tumasamad ko surubani mabusi-busi pada yito. Yan ang tatumagalit kasuri mabusi-busi pada yito. Hindi tumigay makada malasik malasatugan na subak yun yung suristi aleta. Yun yung pangaro aleta. Nakada yung mabusi-busi kumasamad ko ito iningaran masamatugan. Ningaran manggaritugan. Makanya ini to yung baraka na webosi itong watamalaki yung kihati. Tapahan ni. Ikut tapahan di politik. Ikut tapahan yang ketiga terakhir. Iko angkang makunreng melon lamaki adin na ambo anak na matinulog na kresoni na bukang kaya sengi warampara na sabak asli barakat na halala. Iko angkang makunreng melon lamaki adin na wiyawiyan na anak mafato na maturwi agamit dua to fajadyan na agayar iya ko tong matanya makisawar. Ibu, ibu, iya ko makisawar. Kipiki berarti tak makisawar. Ah, bacanya salawa. Agapik. Tangkalnya ya pak. Dito na pa ni Boroni, makun dito ni mapahan. Apa makisawar tugas na makun riyin. Iya ko tong makisawar. Iya ko angkang makunri makisawar na maggarang kami bati na makisawar maggarang kayasit maggarang kayawat na kadagulong takdi na bisawar iya to aga balik makjaru-jaruar biasa na yan ka makunri makjaru-jaruar na makisawar manasi nandi panakbani na mawari ayan ka makunri jide-jide mawari sinasun na di na bisa ito na jari bati na makisawar ay kanakan nagkot. Yang kedua, yaitu angkang makunray. Bati na makusor na maluja mi bati bisiwar banyak na sangaliyo na mo may gawaran para na napasipurong ambo anak na nakuya-kuyang ito na chapu. Yaitu angkang makunray. Bati na makusor
bisawara na masusami badina bisawara bada na sa ngaliye yaga ang kamilo na jama anak na musti masusapat pinatin na agad balik iya ko tali warra ibadita bisin na moro sige taputra lew atawi badita makbisawara agad tapagi ni maabiyod gari warra na sabak ni magi pukagin na masiga manal mawari na sunasuta ikupure tagaro at tawapakan na rin magka agad kasusangit tagaro sa tuara napatali warra tagkamoy batita makbisawara imito napakurangi gurita yan na amon riyin na sabak makurapahan na rin sisina agamay yang penting manasi na sunasunna dek nakadanakamag yang penting manasi yan na tubiasa tanto sulapak na din na manasu maragko mamatay sina manasu capak tengana makuyawana makanya ya kota makisora takamay batita makisora naluro siga kurialan nagtampuk na limay ang kakutupak dongan napakurangi gurunta iya kota badi iya pak dongan itatuto na soba salawa ang kakutuwat tu cinampak iling makunaye ito matanga pak isora mawoso pi pak dongan tak na iya waso na pak dongan na malekari ada yan iya kotali warat tabisita kamun tabajay laysa laha min dunillahi kashifa apa lagi? Laisa laha min dunillahi kashifa. Tabla ni. Ay, waktu jadi tabla iya wani tapi nama suri pole konan lupa itu ni. Beba ni semakara irus kasi macana mamalura na magarata. O pacu aku indo nak. Jadi na teman-teman bagaimana yang dimulakan amat itu yang dibaca. Tabaca laisa laha min dunillahi kashifa surah An-Najm ayat 58. Tercatat. Surah An-Najm ayat 58. Nagpatabaca salawat di katalog tatwa kang iyatik na sabaok ko at tucinampak iya ko tamiladwang mawosupi pakdungan tanaya malika iladang iipuang tapalamaki at inaya manday na sunasuta makaniga manday na sunasuta yakin musti malamma iyamanang ating na tumatamalabi yaki hadid sili na tumatamalabi yamayan dimulakan Allah bakaya na yawala ada hilalan na yapangadyat tayo ang manimalik na sabat dua talo rampi-rampi na agamit na tafada ang kaging magpuliya na yak kamala karisisinang pangkaw kalinota sa ringa dalam membina rumah tangga menjadi keluarga sakina mawaddah warahmah sehingga keturunan kita generasi kita menjadi generasi yang bermartabat menjadi generasi makiguna di tengah atau makiguna di keluarga lebih-lebih akigunangan na lori sisina agama dan bangsa maka marilah kita tutup berdoa kepada Allah kepada yang kedua wali di mata na kepada cenga lebih tarik memagi-magi na sopat doang kita menjadi ipat tanpa barakah pamasi lori di mana angki mereka lidah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wanharhuma kama rabbayana shaghira Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ya Allah ya Rahman ya Rahim ampunilah dosa kami ya Allah dosa kedua orang tua kami ya Allah berkahilah keduanya rahmatilah keduanya ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahannya tempatkanlah di dalam surgamu ya Allah ya Allah ya Rahman ya Aziz ya Jabbar ya Muqtadir jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah jadikanlah istri kami istri yang taat kepada agamamu istri yang taat sunnah kepada
sunnah-sunnah Nabi-Mu, istri yang taat kepada suaminya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Muqtadi, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Jadikanlah keturunan kami nantinya keturunan yang soleh dan soleha pada nekbak bangkau kenal Nabi Ismail, anak-anak mafatul iluwat kefajajian lebih-lebih matururi agamana fung Allah Ta'ala. Rabbi habli minas solihin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, Allahumma musta'anu alaihi dhikran, Allahumma atik ila aqwami tariq, nasru minallahi wa fathun karib wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.